Nibyo reka mbasuze kandi mbaha ikaze mbifurize kugubwa neza kuri uyu munsi wa none tariki 19 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2026 turagarutse muri studio kuri mikoro ndibaswe ni region info aho tugiye kubana amakuru n'ibiganiro bigiye kwibanda kandi bigaruka cyane ku biri kuvugwa ndetse n'ibiri kujya mbere mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Minembwe ndetse na Poezero igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'abarimo ingabo z'u Burundi bamaze gushyira hasi indege y'abarwanyi bamo 23 yarimo kugaba ibitero muri ibi bice yifashishwa n'aba barwanyi nk'uko amakuru ari kutugeraho. Turareba ibijyanye nuko mu by'ukuri operasiyo yakozwe kugira ngo iyi ndege ishyirwe hasi ndetse niba inyuma yaho ni mu gihe kandi bivuga ko kuri ubu ibihano leta zunze ubumwe zafatiye u Rwanda byatangiye kugira ingaruka zikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku buyobozi muri rusange. Turaza kubigarukaho. Abarwanyi umutwe twaje intwara 23 barikaramye yuko kuri uyu munsi wa none gura amasaha mu gitondo ku isaha 10 n'igice bongeye kugabwaho ibitero by'umwihariko kandi bakavuga ko ibi bitero byibasiye ibice bituwe n'abaturage cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru atugera avuga ko muri teritwari ya Masisi hongeye kumvikana gukozanyaho hagati y'urwo ry'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse ibitero byumvikanyemo intwaro ziremereye zirimo n'indege n'abarwanyi umutwe twaje intwaro 23 ndetse ibitero bikaba bisize mu by'ukuri bibangamiye ku buryo budasanzwe itsinda ry'umutwe wa 23 Goma. Bari kwakira inkuru mbi gusa kuko biravugwa ko hari abarwanyi umutwe twaje 23 benshi bamaze iminsi barasirwa muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice bigaragaza. Turareba rero nani makuru akomeye cyane ariko tugera turuka mu duce turimo Katoyi aho bivugwa ko kuri ubu ngubu igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo cyashyigikiye Wazalendo babasha kugera muri Katoyi centre ndetse bivugwa ko ari muri groupement ari tumwe mu duce two muri iyi groupement twabashije kuba twakwigarurwa ndetse twirukanywemo abarwanyi umutwe twaje intwara 23. Turabirebera hamwe byose uko byifashe cyangwa se uko bihagaze. Nanone kandi muri aya makuru ndaza kubwira yuko iro ry'igisirikare cya leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo rimaze gutangaza yuko mu by'ukuri kuva imirwano yakongera gusubukurwa abagera ku 1000 mu barwanyi umutwe twaje 23 ndetse n'ingabo z'u Rwanda bamaze gutakariza ubuzima ku rugamba mu mirwano bahuramo n'iri tsinda rya Wazalendo nk'uko amakuru atandukanye arushaho kugenda bigaragaza. Ibyo byose turabirebera hamwe. Se amakuru nyine gusa ngufitiye ko ngufite n'andi makuru agiye atandukanye. Icyo usabwa gusa nta kindi ni ukuba hafi ubundi ugakurikirana uko byifashe cyangwa se uko situation ihagaze. Ngiye kuyakugezaho ndi Bosco. Hanyuma rero ndagusaba kandi subscribe cyangwa se sabone, ndasaba kandi abantu mudukurikirana gukanda share ndetse na like. Ibitekerezo byanyu n'inyunganizi turaza kubyakira muri comment, hanyuma unyarukire no mu group yacu WhatsApp yesonga mbere uciye kuri link yacu tuba twagushyiriyeho. Reka tubanze kuri aya makuru akomeye cyane bijyanye n'ibihano ibitangazamakuru bikora muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bigiye bitandukanye birimo Info 27 birimo nk'igitangazamakuru La Potential, Actualité.cd ndetse n'ibindi na Radio Okapi byateraniye ku nkuru zigaruka ku bijyanye n'ingaruka z'ibihano kuri leta y'u Rwanda. Ibihano leta zunze ubumwe za Amerika zerutse gufatira iki gihugu aho bagaragaje ko igihugu cy'u Rwanda muri secteurs zose mu by'ukuri muri secteurs zose gikomeje kugirwaho ingaruka zidasanzwe cyangwa se zikomeye ziri guterwa n'ibihano byafashwe na leta zunze ubumwe za Amerika kubera kubw'igitutu cyo gusabwa gukura ingabo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse no kubusabwa bw'iki gihugu mu rwego rwo kugira ngo Repubulika Demokarasi ya Kongo uburasirazuba bwaho ubashe kubona amahoro ndetse n'umutekano nk'uko mu by'ukuri izi nyandiko z'ibitangazamakuru ndetse na Minisiteri y'Imari ya Amerika yafashe ibihano ikomeje kugenda irushaho kubitangaza. Reka twinjire muri aya makuru turebe rero icyo babashije kuvuga cyangwa se gutangaza nk'uko birimo kurushaho kugaragara. Bati birakaze cyane kubera yuko Kigali yabiri gukandamizwa n'ibihano. Perezida Paul Kagame yemeye ko ngo ibihano bibabaza nk'uko ibi bitangazamakuru birimo kugenda bibivuga. Mu by'ukuri bigaragara ko hari ikibazo gikomeye cyane nk'uko aya makuru abigaragaza. Gusa abenshi baravuga ko mu by'ukuri bizanze bikunze byagombaga kugira ingaruka nk'izi ngizi. Ikinyamakuru Info 27 cyo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo cyagarutse cyane ku magambo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame aherutse kuvuga kubera mpuzamahanga igihugu cye kiri gufatirwa kubera ibirego
byo gushyigikira umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Congo. Mu kiganiro ngo yatanze ku itariki 14 Gicurasi 2026 mu nama ya Africa CEO Forum, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yemeye ku mugaragaro ko ibyo bihano ngo bifite ingaruka zikomeye ku Rwanda, aho yagize ati yego birababaza rwose turababara. Aya magambo ngo yagaragaje impinduka mu buryo Kigali yari maze igihe yitwara mu gitutu mpuzamahanga mu mezi ashize. Ubutegetsi bw'u Rwanda bwakundaga kugaragaza ko butatewe impungenge n'ibirego n'ibihano byafatwaga nk'ibidafite ubushobozi bwo guhungabanya igihugu, ariko ubu ngo amagambo y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda agaragaza ko igitutu cya diplomasi n'ubukungu kiri kwiyongera. La Potential nayo yanditse ko u Rwanda rukomeje kugirwaho ingaruka n'ibihano byafashwe n'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, umuryango umwe bw'Uburayi n'Ubwongereza bashinja Kigali gushyigikira umutwe wa M23 ukora muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Muri 2026 Amerika yafatiye ibihano James Kabarebe ushinzwe ibikorwa by'akarere mu Rwanda, imushinja kugira uruhare mu gufasha u Rwanda ruha M23, kandi abayobozi ba M23 n'abasirikare bakuru b'u Rwanda bafatiwe ibihano n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ubwongereza bwo bwahagaritse ubufatanye bumwe n'u Rwanda busaba ko ingabo zarwo ziba ku butaka bwa Kongo. Ibyo bihano byose nibyo byibumbiye hamwe bitangazwa ko biri kugira ingaruka zikomeye cyane. Nubwo ibihano bikomeje kwiyongera, Perezida Kagame yavuze ko u Rwanda rutazemera gukora ikintu rubona ko ari kibi kugira ngo rwikize igitutu, aho yanenze ibihugu bikomeye avuga ko byiyumvamo ko bifite isi, anasaba ibihugu bya Afurika gushyira hamwe. Ibi rero bigaragaza ko mu by'ukuri u Rwanda rugaragaza ko rudatewe impungenge nubwo ibihano byafashwe bikakaye, ariko rudatewe impungenge n'ibyo bihano cyangwa se rudashobora gukangwa n'ibyo bihano, ahubwo mu by'ukuri ruzakomeza ingamba rwafashe. U Rwanda rwo rwita ko ari ingamba z'ubwirinzi, nk'uko mu by'ukuri byarushijeho kugenda bivugwa ndetse binagarukwa ho mu magambo agenda atangazwa n'abayobozi bagiye batandukanye. Human Rights Watch irashinja ingabo z'u Rwanda na M23 ibyaha by'intambara muri Uvira. Kuri ruhande ibinyamakuru byinshi byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byagarutse kuri raporo ya Human Rights Watch. Mu by'ukuri yagarukaga cyangwa se yakomozaga ku bijyanye mu by'ukuri n'izi ngingo z'ibihano yashyizweho. Nanone ni raporo igaruka ariko nanone ku bijyanye n'ibikorwa byakozwe mu gihe wa Uvira, ndetse ngo biteye ubwoba kuko harimo ibikorwa bigize ibyaha. Ni raporo yiswe tura abasivile ivuga ko hagati ya tariki 10 Ukuboza 2025 ndetse na tariki 17 Mutarama 2026 ubwo M23 n'ingabo z'u Rwanda bagenzuraga Uvira, ngo habaye ibikorwa birimo kwica abaturage mu buryo bwihuse, gufata ku ngufu abagore, gushimuta abantu ndetse no kubura irengero ryabo. Iyi Human Rights Watch ivuga ko yakoze ubushakashatsi bushingiye ku buhamya bw'abantu barenga 120, aho iyi raporo igaragaza ko abasivile benshi bishwe cyangwa bagakorerwa ihohoterwa rikomeye, kandi ko bimwe muri ibyo bikorwa bishobora gufatwa nk'ibyaha by'intambara. Ikinyamakuru Actualité.cd cyanditse ko Human Rights Watch yasabye leta y'u Rwanda guhagarika abayobozi b'ingabo bakekwaho uruhare muri ayo mahano, gukora iperereza ryigenga ndetse no gukurikirana ababigizemo uruhare imbere y'ubutabera. Yasabye kandi ko u Rwanda ruhagarika ubufasha bushinjwa guha M23 ndetse ko abahuye n'ingaruka z'ayo mahano bahabwa indishyi. Gusa ibi ubutegetsi bw'u Rwanda bwakunze kugaragaza ko mu by'ukuri hari ibyifuzo bishoboka bigomba kuba mu by'ukuri byagenderwaho, ariko nanone mu by'ukuri bigagaragaza neza mu by'ukuri ko hakiri urugendo rukomeye cyane, kubera ko u Rwanda ruvuga ko ngo izi raporo zibogama. Iyi raporo yaje mu gihe igitutu mpuzamahanga ku Rwanda cyari gikomeje kwiyongera, ndetse bamwe mu basesenguzi bakavuga ko ashobora gukurikiraho ibindi bihano bikomeye niba ibi birego bikomeje gufatwa nk'ukuri ndetse n'amahanga. Ngo mu by'ukuri hakwiye kuba kwitegura ko hashobora kubaho ibindi bihano hakurikijwe izi raporo zigenda zishyirwa ahagaragara cyangwa se zifatwa, nk'uko amakuru agiye atandukanye arushaho kugenda abigaragaza, cyangwa se ishusho y'amakuru ajya ahanze cyangwa se asohoka abigaragaza. Mu yandi makuru akomeye cyane yamaze kuba yamenyekana kuri ubu ngubu, biravugwa ko igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse cyanabitangaje bahanuye drone cyangwa se indege
yo mu bwoko bwitwara itagira umudereve cyangwa se umupilote y'abarwanya umutwe witwaje intwaro wa 23 nk'uko aya makuru amaze kugenda akwirakwira hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Iyi ndege rero biri kuvuga ko yahanwe mu by'ukuri n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni indege ngo yifashishwaga n'abarwanya umutwe wa 23 ariko bikaba bivugwa neza ko ngo iyi ndege yari mu bikorwa bigiye bitandukanye kandi ngo mu by'ukuri yaje gushyirwa hasi nk'uko amakuru abivuga. Gusa ntabwo ari imwe, ngo igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kimaze gutangaza ko cyarashe drone 3 z'u Rwanda mu umunsi umwe iminembwe. Impamvu igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kivuga ko ari drone z'u Rwanda, bavuga ko drone zihurishwa n'abaganya 23 ari u Rwanda ruzitanga. Igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kuri uyu wa kabiri tariki 19 Gicurasi bamaze gutangaza ko barashe drone ya gatatu, aho bavuga ko ari iy'ingabo z'u Rwanda mu misozi miremire yo mu karere ka Fizi hafi y'agace ka Minembwe. Ibi bikaba bimaze gutungurana ku buryo mu by'ukuri bimaze gutuma abenshi bibaza icyaba kiri kujya mbere, nk'uko abenshi bakomeje kugenda babigarukaho bavuga ko AFC-23 iri guhura n'igihombo gikomeye cyane, nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano bivuga. Izindi drone ebyiri zari zimaze kuraswa kuwa mbere tariki 18 Gicurasi muri aka gace nyine. Ibyo bivuze ko mu gihe cy'amasaha make gusa FARDC imaze kurasa drone 3 kuko bemeje ko kuri munsi tariki 19 kwa kabiri bamaze gushyira hasi indi drone. Abayobozi b'ingabo za Kongo bavuga ko muri ako karere hakomeje kubera ibitero bikaze cyane, aho banashinja u Rwanda gukomeza kurenga ku masezerano y'agahenge yashyizweho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aya makuru kandi avuga ko izo drone zifashishwa mu gufasha umutwe wa FM23 twirwano imitwe ikora mu misozi miremire Kivu y'Amajyepfo. FARDC ikavuga ko izo ndege zitagira abapilote zikoreshwa no mu kugaba ibisasu ku baturage batuye hafi ya Mirembwe ndetse no kwica amatungo y'abaturage, nk'uko mu by'ukuri aya makuru arushaho kugenda bivuga. Gusa nanone nubwo uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uri kuvuga gutyo, ntabwo ibyo byigeze byemerwa n'abarwanya umutwe witwaje intwaro 23, ahubwo nabo mu masaha makeya atambutse cyangwa se navuga ko ari no mu minota mikeya itambutse bamaze gushyira hanze amakuru akomeye cyane binyuze kuri Lawrence Kanyuka uvugira uyu mutwe. Uyu mugabo amaze gutangaza ko mu by'ukuri bari mu gahinda gakomeye cyane kubera ibiri gukorwa n'ihuriro ry'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse avuga ko bari no gusaba ko isi yose n'amahanga n'imiryango mpuzamahanga yahaguruka ikagira icyo ikora bikiri mu maguru mashya, kubera ko bamaze gutangaza yuko kuri uyu munsi wa none guhera ku isaha saa 11 saa 10 n'igice ku isaha saa 10 n'igice kuri uyu munsi wa none tariki 19 ihuriro ry'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagabye ibitero bikomeye cyane ndetse byibasiye imyanya ituwe n'abaturage, ndetse bavuga ko ahubwo izo drone ziri kuvugwa n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari drone ahubwo zakoreshejwe n'iki gisirikare, ndetse ngo izo drone zikaba zarashe mu bice bituwe n'abaturage cyane, si muri Kivu y'Amajyepfo gusa, ahubwo baravuga ko ibikorwa byanagaragaye muri Kivu y'Amajyaruguru byongeye kwibasira Kivu y'Amajyaruguru, naho iyi mirwano nk'ingi yahabaye cyangwa se yahagaragaye, nk'uko ubutumwa bwa Lawrence Kanyuka burimo kugenda bubitangaza cyangwa se burimo kubigarukaho mu makuru bamaze gushyira ahagaragara kuri uyu munsi wa none. Lawrence Kanyuka amaze kuvuga ko kuva ku isaha saa 10 n'igice za mu gitondo cyo kuri wa kabiri tariki 19 Gicurasi 2026 n'ingabo za leta ya Kongo zifatanyije zatangije ibitero bikomeye cyane mu bice byo muri teritwari ya Masisi byibasiye cyane cyane abaturage batuye mu duce turimo Mitimingi, Katoyi ndetse n'inkengero zabyo. Aya makuru avuga ko ibyo bitero byakozwe hifashishijwe drone z'intambara ndetse n'imbunda ziremereye zirasakure. Ariko kandi kuri ibi ngibi igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'abagishyigikiye nabo bamaze kugira ibyo batangaza, kubera ko bo bamaze gutangaza yuko ngo mu by'ukuri akace ka Katoyi kabohowe na Wazalendo bashyigikiwe n'ingabo za leta. Ni nyuma yuko ngo aka gace kari kagabwemo ibitero bikomeye cyane na Wazalendo, hanyuma igisirikare cya leta ya Kongo FARDC kiza gushyigikira Wazalendo babasha kwigarura aka gace ka Katoyi
ko muri teritwari ya Masisi ndetse ngo bagafashe bamaze no kwirukanamo abo barwanyi b'umutwe witwaje intwaro wa 23 nk'uko amakuru aturuka muri ibyo bice abitangaza cyangwa se arushaho kugenda abivuga, ari gutangazwa n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Wazalendo. Abarwanyi bakomeje kugaragaza ndetse no kwerekana ishusho yo gukora no gushyigikira uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Biravuga ko kugeza kuri ubu ngubu abarwanyi umutwe twaje intwaro 23 bari guca mu bihe bikomeye cyane kubera ko FARDC yamaze no kwigarura agace bita Kasika nyuma y'amasaha agera ku 8 gusa. Aka gace kibasiwe n'imirwano ikomeye cyane. Ubu ngubu biravuga ko igisirikare cya leta ya Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo bamaze kuba bakwigarura ako gace rero, nk'uko aya makuru ari kugenda atangazwa n'uruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo kubivuga, ndetse ibi bakaba babivuga nyuma yo kugaragaza video mu by'ukuri igaragaza abasirikare ba leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari muri aka gace ka Kasika, ndetse video igaragaza cyangwa se yerekana neza koko ibyo barimo gutangaza ari ukuri, babashije kwigarura ako gace, aho abasirikare benshi cyane ba FARDC ndetse na Wazalendo bagaragaye mu misozi miremire ahanga muri aka gace nyuma yo kukwigarurira, ndetse banatangaza yuko bafite gahunda yo kwerekeza mu by'ukuri no mu bindi bice kujya kugarura ndetse no kwisubiza uduce tugiye dutandukanye tumaze iminsi tugenzurwa cyangwa se twarigaruriwe n'inyeshyamba z'umutwe wa 23. Nyuma y'uko rero igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gihanuye cyangwa se gishyize hasi drone mu by'ukuri z'igisirikare cya 23 cyangwa se drone z'inyeshyamba za 23 zigera kuri 3 mu masaha atageze kuri 48, ubu bari kubyishimira cyane. Abo bari kuvuga ko ibi bikorwa mu by'ukuri bishimangira iterambere ry'igisirikare cya leta ya Kongo, ndetse byongeye kwerekana ishusho n'isura yo kuba mu by'ukuri barimo guca intege ndetse no kuhagarika urugendo rw'inyeshyamba muri utu duce. N'imirwano rero yarushijeho kugenda ifata indi ntera cyangwa se imirwano yarushijeho kugenda mu by'ukuri bigaragara ko irimo kugenda irushaho kugira ubukana bukomeye cyane. Gusa icyakoza amakuru atunguranye ari kuvugwa nabo ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashinjije uyu mutwe wa 23 gutakaza abarwanyi benshi cyane mu bice bigiye bitandukanye byakomeje kugenda biberamo imirwano cyangwa se byumvikanamo urugamba, nyuma y'uko mu by'ukuri bavuga bati nyuma ya za drone zirwanirwa ngaha za Puezero hari n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye byagiye byangirika by'abarwanyi b'umutwe wa 23. Bivuga ko kandi igisirikare cya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje gutangaza ko gifite intego yo gukomeza guhagarika ibitero bigabwa n'abarwanyi witwaje intwaro wa 23, nubwo mu by'ukuri uruhande rw'umutwe w'inyeshyamba ruvuga ko atari rwo rugaba ibitero cyangwa se rugira uruhare muri ibyo bitero, ahubwo rugatangaza ko rwo rwiteguye gusubiza ku bitero bigabwa, ahubwo bagasaba mu by'ukuri ko hagira ngo igikorwa kugira ngo ibyo bitero bikomeje kugenda bitegurwa cyangwa se bigabwa bibe byahagarikwa, nk'uko amakuru arushaho kugenda bigaragaza. Kuri tariki ya 19 z'ukwezi mu by'ukuri z'ukwezi kwa gatanu ibijyanye n'ibitero nuko byifashe, ariko andi makuru akomeye cyane cyangwa se andi makuru ari kutugeraho aravuga ko indwara ya Ebola mu by'ukuri ikomeje guca ibintu. Abantu rero bakaba bavuye ku bantu 88 ndetse mu by'ukuri bagera ku 130. Imibare y'abari guhitanwa n'icyo cyorezo rero ikaba iri kurushaho kwiyongera cyangwa se yamaze kuzamuka, nk'uko amakuru ari kutugeraho abigaragaza. Mu minsi ishize kesi z'abantu bamaze guhitanwa n'indwara ya Ebola yongeye kugaragara hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, bari abantu 88, harimo abantu 87 ndetse n'umwe na kesi imwe yari yagaragaye mu gihugu cya Uganda. None rero kuri ubu ngubu bikaba bivuga ko imibare yarushijeho kwiyongera cyane, ndetse biri kugaragara ko nihatagira igikorwa n'ubundi iyi mibare iza kurushaho kwiyongera, kuko abenshi bari kuvuga ko iyi ndwara yadutse ari indwara ikwirakwira cyane cyangwa se yandura ku buryo bwihuse. Hanyuma ikindi bakavuga ko nta muti ndetse nta n'urukingo ruhari
rwo gukumira iyo ndwara usibye kwifashisha imiti ishobora kugerageza guhangana nayo. Minisiteri y'ubuzima ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse aho minisitiri w'ubuzima uyagariye yamaze gutangaza ko abantu 131 bamaze gupfa mu turere twagaragayemo icyorezo cya Ebola, naho abandi 531 bakaba bakekwa ko bayanduye. Mu kiganiro n'abanyamakuru i Kinshasa mu ijoro ryakeye, Minisitiri Dr Samuel Roger Kamba yatangaje ko mu by'ukuri ashingiye kuri iyi mibare bigaragara ko ikigero cyo kwica cy'ubu bwoko bwa Bundibugyo Ebola bw'iyi virusi kiri hasi ugereranyije n'icy'ubwoko bwaherukaga kugaragara muri iki gihugu cyitwa icyo cyorezo cyari cyiswe Zaire. Yavuze ko ubu bwoko bwa Bundibugyo bwica ku kigero cya 30% ugereranyije n'ubwa Zaire bwo kwica ku kigero cya 80%. Minisitiri w'ubuzima yavuze ko bitaremezwa ko abapfuye bose bishwe na Ebola. Ubwo yavuze ko iki cyorezo gihangayikishije, yavuze ko atewe ishema n'ubunararibonye iki gihugu kimaze kugira mu guhangana na Ebola, mu gihe iki ari icyorezo cya 17 kibaye kuva Ebola ivumbuwe muri iki gihugu mu mwaka w'1976. Yatangaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yingiye kwiza gukora ibishoboka byose kugira ngo ihangana n'iki cyorezo. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko iki cyorezo cya Ebola ari ikibazo cy'ubuzima rusange cyihutirwa gihangayikishije isi. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko utundi turere 3 tw'ubuvuzi twagaragayemo ubwandu bwa Ebola. Nyakunde yiyongera ku tundi turere 3 mu ntara ya Ituri, Butembo mu ntara ya Kivu ya ruguru, mu karere k'ubuvuzi Katwa, ndetse n'umuntu umwe wanduye Ebola i Goma. Abategetsi bavuga ko amatsinda y'abahanganye n'iki cyorezo arimo gushakisha abakekwaho ko banduye, ndetse bashishikarije abaturage kudashya ubwoba. Minisitiri Dr Samuel Roger Kamba yavuze ko ku rundi ruhande rw'abaturage habayeho gutinda kumenyekanisha ubwoko bushya bwa Ebola bwadutse ku itariki 24 Mata uyu mwaka, kuko hari abafite imyemerere ko iyi ari indwara y'amayobera. Ibyo bikaba byaratumye ikomeza gukwirakwira ndetse no kwandura cyane, kubera ko hatari hatanzwe mu by'ukuri umuburo ndetse n'amakuru kuri leta kugira ngo ibashe gukurikirana ubu bwandu bw'iyi ndwara ya Ebola butarakwirakwira hirya no hino cyangwa se ku bantu benshi, nk'uko mu by'ukuri uruhande rw'ubuyobozi bwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barushijeho kugenda babigaragaza.